Nottingham Forest irakira ikipe Arsenal. Match y'umusifuzi Michael Oliver kuri VAR namubona Darren England, umusifuzi akana bamwita Tom Kick. Mikel Arteta turimo turabona ko mu kibuga bitameze neza, ntabwo ari gutanga umusaruro uhagije cyangwa se ukwiriye umwataka nka Victor Gyökeres. Ndavuga mu kibuga ariko hanze afatwa gute aho ngaho nkamwe mu bantu nawe outside y'ikibuga, hanze y'ikibuga umufata gute? Se mujya muvugana Victor Gyökeres ariko aramuvugaho Mikel Arteta. Makuru aramubaza ati tubwire Victor Gyökeres arimo ariyumva ataho ngaho ameze ate ko abantu benshi baramwibaza ibintu byinshi, ariko aho ngaho nyuma y'amarido Victor Gyökeres arimo aritwara ate? Mikel Arteta aratangira ati sindamubona na rimwe yishidikanyaho, ati mu mugabo mu by'ukuri nawe wisaba ibintu byinshi nk'umuntu, azi urwego tumukeneyeho, azi urwego nawe akeneye kuba ariho, arabizi yuko nawe ubwo arifuza ku ibyo twari tumwitezeho kubikora, arimo aragerageza cyane ibishoboka byose kandi arimo arahozaho. Ntekereza kuri match ya Chelsea yagize umukino mwiza cyane, yatsinze igitego anadufasha gutsinda, so kuri we ari mu nzira nziza. Mu kiganiro n'itangazamakuru umunyamakuru ati Arne Slot umuvandimwe witwa Andrew Robertson akazuza kakameze gute muri ekipe, yarasoza amasezerano ryari, azongera amasezerano, tubwire akazoza ku muvandimwe muri ekipe yanyu Andrew Robertson. Ariko ku rundi ruhande uze kutubwira muri saison uramubona ute, asobanuye iki kuri mwe muri Liverpool Arne Slot? Ndatekereza ko ati cy'ingenzi cyane, reka mbanze umushimire cyane, mbanze murata amashimwe kubera ibyo yavuze, ibintu biri mu bwenge cyane, birimo gukura mu by'ukuri. Nsobanukiwe cyane n'icyo yari arimo avuga ko buri mukinnyi wese yagira ibyumviro bimeze kuriya mu gihe uri mu mwanya nk'uwarimo. Ntabwo arimo akina buri mukino wose nk'uko yakabyifuje, ariko nanone kuvuga ko yishimiye umwanya arimo, kuba azi akamaro yagiriye ikipe mu myaka yatambutse n'uburyo yayifashije cyane mu myaka ishize, ariko akaba ari muri uyu mwanya arimo akaba avuga ko agifite byinshi yafashe ikipe nubwo atarimo akina nk'uko abyifuza. Ariko none si imikino mike nk'uko mubitekereza, atari imikino itari mike rwose yagiye agaragaramo, nubwo idahagije ku rwego rw'uko yakabaye abyifuza, ariko ndi gukunda cyane uburyo arimo yitwara muri ibi biharimo. Nakunze n'amagambo yavuze mu itangazamakuru, mu by'ukuri mushimire cyane. Hari byinshi namuvugaho, arimo aradufasha cyane kandi na ekipe muri rusange yarayifashe cyane muri no myaka 8 n'igice amaze muri Liverpool. Reka Adran ndeka gufata transfer zose, reka nirengagize gato Isaac, nirengagize Frimpong, nirengagize Wirtz n'abandi bose, nifatire abasore babiri nyemerere koresha iminota mike kugira ngo tuvuge kuri Arsenal gato mu kanya gato ya Andrew Robertson. Nk'uko umutoza bivuze ntabwo ari gukina imikino myinshi nk'uko abyifuza. Reka nifatire kote ibumoso yonyine yego Andrew Robertson, Milos Kerkez bashyira ku munzani muri sezo. Ninde ukwiye kubanzamo ku cyundi agomba kujya kuri bench kubera iki ku bwawe? Andrew Robertson w'imyaka 31 yagaragaye muri match aheruka gutsinda ikipe ya Barnsley ibitego 4-1. Yari match ya FA Cup, bose ntabwo yari ifite ikintu kinini bivuze cyane ko ni Barnsley, ntabwo ari ikipe iremereye cyane. Andrew Robertson iyi saison ku myaka 31, ubundi ahenshi hirya no hino ku myaka 31 muri iki gihe umukinnyi abakina ku rwego rwiza, kurikije ba Daniel Alves imyaka bagezeho, kurikije ba Marcel imyaka bagezeho, baragize consistency ni Andrew Robertson kumara imyaka myinshi bakina, nawe yakabaye akina. Ariko ingufu yatanze muri Liverpool uyu mugabo rimwe na rimwe arije mbona ari z'umurengera cyane, kuko ugiye kureba Andrew Robertson mu myaka yabaye muri Liverpool ushobora kubwira ngo nyibutse ukwezi yaba yaravunitse akamara ukwezi adakina, ntabyo nibuka akabufunga we na Trent, ntabyo nibuka rwose. Byari bigoye kuvuga ngo yafunze ukwezi atari mu kibuga. Robertson n'umwaka ushize w'imikino batwara Premier League yakinnye imikino 45 mu marushanwa yose, harimo match 33 za Premier League. Iyi sezo ntekereza ko n'umutoza kujya asobanuye ati nubwo atari makina bihagije, atari ko nawe arimo arakina, nubwo atari urwego yakabyifujeho, Andrew Robertson amaze kugaragara muri match 20. Kuri match yabanjemo reka mere muri Premier League amaze gukina match 12, abanzamo match 4. Si byiza aho ngaho ntabwo ari byiza habe na gato. Muri Champions League match 4 zose yazibanjemo, iminota 354 muri Champions League. Usane ko muri Champions League ntabwo ari bibi, arimo aragabana iminota na Milos Kerkez. Muri FA Cup match imwe
nayo ayibanzamo. Ahangaha naho arahari cyane. Muri FA Cup match ebyiri zombi azibanzamo. Nujya kuri majorite bisobanuye ko Kerkez akanini arimo arakina Premier League. Arimo arakina Premier League. Uyu mugabo nawe indi zindi match akagenda yitabaza match z'imbo ariko n'ubundi niko bigenda zo mu yandi marushanwa arimo aragenda abona iminota kandi no muri iyo Premier League akagenda agerageza kubonamo iminota. Milos Kerkez amaze gukina match 27 muri Premier League akinnye 20 abanzamo 17 urumva ko arahari cyane ararusha Robertson. Muri Champions League amaze gukina match enye abanzamo 2 ahangaha arimo aragabana iminota na Robertson. So ikiro hano hantu kuri Milos Kerkez ni ikintu kiri gutuma Robertson abona iminota imikino itari mike n'ubwo idahagije ariko imikino ubona ifatika. Kerkez ntago urwego yakinagaho muri Bournemouth ari rwo rimakina muri Liverpool yasubiye inyuma bigaragara kuko nituvuga ko Liverpool iyi sezo ihagaze nabi mu bijyanye no kwinjizwa ibitego bigomba kubazwa abakina iminota myinshi. Yego iyi sezo muri Premier League bamaze gukina match 21 batsinda match 10 banganya match 5 batsindwa 6 batsinda ibitego 32 binjizwa 28 bazigamye ibitego 4 byonyine kandi ibitego 4 nabyo babyizigamiye muri no mikino itambutse itari myinshi. Ubundi bigeze kumara igihe kinini ibitego binjijwe n'ibyo batsinze bingana. Bisobanuye ngo rero impact ya defense ishya irimo Frimpong irimo Kerkez na Virgil na Ibrahima Konate. Ikiriho nuko Virgil isezo nawe abaye vulnerable cyane kandi kubera ko uyu musore atarimo akora inshingano ze bihagije hariya kuri gatatu kuko niwe bateganye. Urabona ko Konate nubwo nawe ari vulnerable cyane muri no sezo abateganye ni waruguru either Frimpong cyangwa Szoboszlai cyangwa Conor Bradley na Virgil aba ateganye na Kerkez ariko kubona menace zihagije cyane kuri Virgil isezo akagenda n'aba criticized harimo ko birimo biraba ngombwa hanini ko akuvura Kerkez nawe agafunga umwanya we. So uyu musore sinavuga ngo Robertson arimo arakina neza kumurusha ariko akeneye kuzamura urwego rwe ko Robertson iyo areba abona yahora akina kuko uyu musore ari amayeri menshi agenda akora kuri 1-on-1 situ kuba wadiringana no mu winga wawe gatakugezayo icyo kintu cyane n'ikindi kintu akeneye gukosora positioning uburyo ahagarara. Ahanini Liverpool turi kubona rest defense yabo isa nkirangaye ariko abagomba kuba bahagaze mu myanya mu byibo bagomba kuba bahagazemo ahanini ni wo atakaye. So nekereza ko aracyafite byinshi byo gukora ariko arimo arigira kuri Robertson hari byinshi yamukuraho ariko ikiriho nuko nanone sezo ye ntago ari mbi cyane ku rwego wavuga ngo birakabije cyane Milos Kerkez ariko ikiriho arimo arahereza icyuho Robertson cyo kuba yakina imikino myinshi. Iyi sezo afite igitego kimwe nta assist afite. Okay. Abatoza benshi bagiye batsinda match yabo ya mbere yabahuje na Manchester City ndavuga batoza Man United n'abatoza babiri bonyine Sir Alex Ferguson yarayitsinze ku mukino wa mbere bwa facing Man City ndetse na Ruben Amorim nawe yatsinze Manchester City ku mukino wa mbere afesinga The Blue Moon witwa David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick na Erik ten Hag bose baratsinzwe kuri match yabo ya mbere bafesinga Manchester City. Hanyuma Michael Carrick wa mubyeyi we yari kina abantu bibaza ufasha kipe isa nk'ayira ahantu habi nyuma yo kurekurwa se kumugira ku ruhande afite cya kibazo. Rega ikintu gitumye Manchester United kiri muri championnat nuko badakina gukuranwa ukareka mvuga kirango habi kuko yaravuyemo ikibazo no kumvuza ngo isa nk'ayira ahantu habi yakiye Carabao Cup ikorwa muri ikipe mu cyiciro cy'ijana Grimsby ako muri championnat ntago ari habi yaba muri championnat no bakina knockout ibaragiye muri journée ya 8 Manchester United kumwesha isa nk'ayira ahantu habi cyangwa mvuga kirango irano habi rega Manchester United ku gitinyiro sezo okay seziri habi ariko muri championnat it's not bad kuko amakipe yiri imbere hari cyo yakora ku gikombe hoya muri zizaza muri top 4 reka tubisho top 4 ifite 32 ikipe ya kane yari Liverpool ifite 35 uyikoresha amanota ifite Manchester United wakwemeza ko izaza mu makipe ane
niko ikibazo tugiye kubaza Michael Carrick cyagiye gusubiza ngaho. Ntabwo ndi hafi cyane. Samir ati ubivuga ko isa nk'irahantu haba ahubwo iri ahantu habi kiri muri shampiyona ko badakina knockout. Kuko Carabao yaragiye yakiye match imwe, FA Cup yakiye match imwe, shampiyona nawe iba yaragiye nko kuri journée ya 8. Okay. Iyo baza kuba bakuranwamo. Equipe imaze gutanga amafaranga menshi ku isoko Kuva 2016 muri Samba. Chelsea? Oya. Man City. Manchester United. Man United. Man City yashobora imaze gute ko gutanga biliyoni imwe ajya he? n'ibihumbi 280 by'amapawundi ku isoko. Ariko reka mubwire kuri Man U bimwe twavugaga ngo net. Iby'ikipe yashoye nibyo yinjije. Ushobora gusanga yo kuri net iri hasi cyane. Kuko abakinnyi benshi yaguze abenshi bagendeye ubuntu. Niyo mpamvu nyine. Bagendeye ubuntu. Niyo mpamvu Pogba, Victor Lindelof, ubu Sancho ntituzi ngazagendera ngahe. Byose turategereje turebe ba Antoine Martial n'ubuntu nyine. Reserve value yari uburyo abakinnyi bagiye batagaciro cyane. Batagaciro basubira hasi. Kandi baraguze bafite agaciro bafasha amafaranga menshi. Ubwo ya kabiri ni Chelsea nkuko bivuze biliyoni imwe n'ibihumbi 60 y'amapawundi. Arsenal miliyoni 964 z'amapawundi. City kaza aho ngaho. Spurs kaza ku mwanya ubwo wa gatandatu na miliyoni 698. Liverpool iri ku mwanya wa 8 na miliyoni 523. Ngiyo Manchester City ya Antoine Semenyo igera kwinjizamo Gohimak. Bona cyane. Mark Cronenberg yaranaseze. Iyi match benshi barebeka nk'iyabaye ejo. Iyihese. 23 z'ukwezi kwa 10 2011. Turi Old Trafford mu gihugu cy'Ubwongereza. Why always me? Cyane. Iyo ngiyo. Cyane. Why always me? Manchester City 6 kuri kimwe cya Man U. Shanaga nayibuka. 11 urafata abandi Samir kamera kuri. Urafata Man U cyangwa City? Urafata City niho nagoragoza nkabonamo benshi. Twagiye ubwo turafata United. Uri tayarambwira rwose. 2011. City se 2011. Edwin van der Sar. Van der Sar. Joe Hart. Nari nafashe Man U. Ufite Man U. 11 n'abazungu. Iyi match benshi barayibuka. Ntabwo mvuga umwanya ku mwanya. Wowe ntacyo bitwaye mpfa kuzura 11. Abazungu. Abazungu rwose. Reba ushyira Rooney. Wereka mushyira kuri kabiri. Aza barategereje hagati mu kibuga usimbuka. Uwa kuri Rooney uri kuri ataka. We ari ukuntu ugenda ugira. Ngeshyiramo Vincent Kompany. Vincent Kompany. Murebe ushyira Valencia nyangu. Antonio Vava. Vincent Kompany Gaël Clichy. Okay. Ubwo sisi nayo yaturibwa umushyiremo sinabonye turi gusimbagurika si byemewe. Nta biremeye rwose bapfa kuzura 11 na yaturi. Sergio Kun. Aguero. Mario Balotelli. Barua. Murebe ushyira Giggs kugira ngo tugendane. Land Giggs. Sansiga cyane. Nituja muri pause nimwemere gufata telefone kuko ndi kubareba. Kuko nta gufata telefone. Oya tujye muri pause birangiye singa umwe n'amasegonda 30. Michael Carrick. Nta kibazo. Michael Carrick. Coach wacu umunsi ndavuga ba Man U. Ikipe ko yari ikomeye ariye 6 gute. Chakora basimbura. Ngiriramo noza Fernandinho Luis Rosa. Ako yaracenze ashobora kuba ari John Evans. John Evans ubwo ntiyaracenze. Mushyiramo John Evans. Bamucenge mutereke mu cyaro. Kirabona David Silva ngewe. Bumuretse John Evans. David Silva Jimenez. Nawe mu Samiri yagiye utagira ngo. Sigaje banga. 2 3 4 5 6 7 8. Ferdinand na Ferdinand. Mediano ubwo nayisoje. Fernandinho Adrien 6 Samira afite 8. Samira usigaje 3 Adrien usigaje 5. 2011 mu kwezi kwa 10 Carlos Tevez. Muri Man U cyangwa muri Man City? Muri Man City. Abizana na mugo Perez. Bira 11. Kuna ndimo mutekereza. Rebe ni wote yarari yatwaye igikombe mu cyane. Yatwaye cya gikombe cyane. Rebe mutekereza mu gace. Rebe mutekereza. Oya bira 12 yatwaye na Man City igikombe. Muri myaka myinshi. Ubwo rero nabona natakije Berbatov. Cyangwa umukiri wawe ntawamenya. Ariko arige Daniel Beck yaswayikaga cyane hariya. Umugo nasezana naguye kuri match ya 8-2. Iyo ari Beck aza ko ari muzima byari 12. Ahubwo yibutse y'umunani ni uyu mwaka. Ni ngiyi ni iseso.
iyi turi kuvuga iyi ni iyi ngiyi shyiramo Welbeck Welbeck agomba kuba hari cyane kuko ndibuka ko Arsenal yarayimereye nabi cyane ahubwo nari bugiye kuri Man United twakomeje ubwo kuzana ibyo match ari mugoroba nawe bite manura line up ahubwo nge iyo nabuze ndeba ya kera narebye umunani bibiri ni mugoroba bari banzaniye Jose Mourinho niyo bari bazanye tugende ansigaje babiri aho yansigaje usigaje babiri kuri gatatu Gaël Clichy kuri kabiri se yarinda ako ni abere twashyira Fitina ariko ubu Fitina mbarenga kandi sigaje umuntu w'umuti wa defense no kuri kabiri ubu ni itore nshyiremo Ferdinand na Vidic ku ikipe yari bitandatu ndi kubireba abakozi bara John Evans agomba kuba hari umushyiremo ndetse niwe wamuvuze Ferdinand na Vidic muri axe bakarya bitandatu bishoboka rwose shaka kuba Evans na Chris Smalling ni ukuri kandi simbizi Ferdinand namushyizemo Ferdinand namushyizemo ariya kompani niyo yakinanaga n'uyu mwesiko w'umunyarigentine cyane arahari uyu mwesiko w'umunyarigentine muri Benfica wakinnye muri Espagne Otamendi muterekemo abo ni uri bina 11 oya ni De Michelis na kompani ari mwesiko muri Espagne De Michelis na kompani muterekemo sipisi De Michelis uri mu kaga wowe Radrale fata kuri mani ya dusoza ubwo nsigaje umuntu wo kuri kabiri umuntu wo kuri kabiri ninde sasa 2011 De Gea oya Van der Sar namushyizemo ndaba ngiye kubabara ariko aho tugeze none harya mfite Chris Smalling usigaje batatu Chris Smalling arimo nawe urimo mushyiremo Petit Bombe Atomique n'undi yari umusuka cyane kuko nawe mu babiri yari arimo usigaje babiri barahiye Samira asigaje umwe Petit Bombe Atomique 2011 muri kamere kwa Samina amasegonda 15 amasegonda 15 nimero kabiri Sanya terekamo Sanya Bakari Sanya 2011 babiri amasegonda 30 ugatoya nyibutse umyanya mbura mfite aba defenseur bangahe bande aba defenseur mfite kuko hari umu defenseur Smalling na Evans muri central defense Valencia kabiri ezerega ngufasha na Ferdinand arimo wamuvuze se ndakora 30 wamuvuze se umusirikare Valencia nakora 30 ahubwo harira dore ngari imbere yawe uyakoresha nta kintu kintu ngero ngera nifunga na zera itamenya kwa hii uri kwa reba imbere yawe reba ushyira Rafael na Da Silva Rafael wahiye pe skoro cyane harya aho zabata ko navuze Giggs mvuga na Rooney mvuga na Berbatov aho arafunga wamugezemo sigaza 15 Berbatov namuvuze oya avuze Welbeck gusa 2011 10 uri kwa reba imbere yawe kuri screen avuze ba Karik na Scores cyangwa Berbatov na Berbatov kipe yanyira mukase nta nimero 8 nari bufate maniye ndabibonye kuko nibwo ndabye match yayo De Gea Quintana muzibara rwose Van der Sar ngo araririmo Robles Anderson Johnny Evans skoro cyane ntago bitandatu byaye Patrice Evra kuri gatatu ajijwe na banafashe mani Leo Ferdinand nayirebye ni mugoroba Darren Fletcher uzagashya rwose Luis Nani Rush Nani bagiye gute Wayne Mark we yarari mu Luni Rush Nani ashiri yangere he Chris Smalling bitandatu rwose kuri Smalling arokono hari ibintu natekereje nabaga ni Ferdinand na Vidic Danny Welbeck ubwo namubonaga umusquatere yanavunitse avamo match Arsenal itarangiye Ashley Young niwe muntu wibagiwe w'ingenzi man ku ruhande rumwe rw'ubu iyi match nibwo nayirebye ukuntu yari banze ikipe yatsinze Arsenal 8 imwe abo Ashley Young na bade none narebaga ba Arsenal ba Jenkins bagwirirana ntabwo ane yarenga 5 kuri 11 nari mfunze ubona nanjye sindi bayabone kuko nabivangavanze Joe Hart arimo rwose arimo Aguero Quintana hereye kuri bitandatu Mario Balotelli why always mean ntabwo ari kumwibagirwa ya cyane Gareth Bale hagati mu kibuga kuri gatandatu Gaël Clichy mufitemo cyane nibyo yego Samir kagenda Vincent Kompany mufitemo ndagenda batatu bane batanu hekisa mfata yavuga abandi bangahe Charles Rescott Rescott namutekereje gisunzu cyana nawe nakizemo cyafunganaga na Kompany ubwo the Chelsea out James
Mirna ndahiye urumva handi ashobora gushya ndahiye Mirina yemeze bite David Silva Jimenez mufitemo namuciyeho niruka anyuzeho na Yaya Nyenyeri nawe mufitemo barindwi wowe uri mu biki babiri bose mfite nishemo bane wowe uri mu biki babiri ni benshi cyane arindwi kuri 11 aho ngaho ni sete ayo Musa aratwaye iyo ni iyo bahita distinction ayatwaye arayatwaye mu abiri ikinyuranye umwe natuzemo wabiri 2-0 uba wahuye biri buryo wabiri